Glavna funkcija bakine pregače bila je da zaštiti haljinu koju je nosila, ali služila je kao rukavica za skidanje vrelog tiganja sa vatre. Služila je za brisanje dečjih suza, a ponekad i za čišćenje njihovih prljavih lica. Pregača je služila i za nošenje jaja iz krošnje, a ponekad i pilića. Njome su se sakupljali prezreli plodovi koji su sami padali sa drveta. Kada su stranci dolazili u posetu, bakina kecelja je služila kao sklonište stidljivoj deci. A kada je bilo hladno, baka je u njoj obavijala ruke. Ta stara pregača koja je visila u kuhinji, sa sobom je nosila krompir i drva. Služila je i kao korpa za nošenje paradajza i krastavaca upravo ubratih iz bašte. Njome je baka iz rerne vadila pleh sa sveže pečenim tutmanikom. Danas više nema baka koje svoju haljinu moraju držati u skecelju, jer imaju puno haljina. Ručke tiganja se više ne zagrevaju, a dečija lice se čiste vlažnim marmicama. U znak sećanja na sve one bake koje su imale kecelje, jednu čistu i okačenu u kuhinji, a drugu koja se sušila na otvorenom, ovaj tekst posvećujemo svima onima koje smo bar na kratko vratili u djetinjstvo. Tekst preuzet sa stranice Svjetske zanimljivosti na Facebooku. Za još ovakvih video snimaka zaprati kanal i pritisni zvonce da ti stižu redovno obavještenja.